Tayari West irakaritu twakutangira programu okubiri omukasheshe kerizoba omwanjuzi wa programu ndi Boaz tumwesije akashesha kantwenda kureba okwetegura kwebigome by'obutegeki nari abandi bantu abanyabutegeki omukapasite yabo abwakaruka abona ke 2026 kutwagire omunkora y'ebigome by'obutegeki bingi ya multi system akaruka nkahikahihi buri kigombe nari abantu abari bakora ikigombe nabane betegura ineba kwamba bakora byona bigugenderera kurundana abantu nari mobilization kugira ngo buri kigombe kisiye na mbere kumara ako mu demokrasi enshonge nkuru n'abantu owasya bingi no kutwara bwembezi umwaka uguri kwija toyina karuru ko kutorana president w'ihanga okutorana abanyishengero okutorana abembezi abaza government byanga ngaba chairman baza district ba kansara babo ba meyabende mbozi 11 ba kansara babo abembezi baza municipality za town council n'amagombora gabutosha mbenu esabiti ituriyo ntwendera enaremu eshowiza road map yabo yayureke mirimo erakuratirwe okubasa kuronda abembezi b'ikigombe structures zabo no kuronda barakwate bendera antebezo bwembezi takushana and road map ejo twamanyiraho na register enaremu ngweremu abantu bakuhingura miliyoni 19 and washot enaremu nicho kigombe kikusinga abantu omuyihanga wano general register yabo kozo wareba abantu abariyo mu register yakakiko kubura kiyanga ryona none reba ngo abantu bariyo miliyoni 17 so nyuma isango enaremu eyina abantu bingi kuchera nabariyo mu national voters register now abantu amwe bagira ngo enaremu abuja ngo nibajyangu na mass party somehow bone pace setter nabatere cyo kureberaho abandi abebyo gutegeki so ntwenda kubuza enaremu yo kweshoza road map bo abandi betigwire bata ahabwa 2026 okubasa kwetegereza enshongeji na yeta abakuru nyine pore katwire karamuzi ogu nowe muhanicho mukuru wa enaremu umurembo rwambarira ku nkata katungo bushunanizi bw'ubundi no muhwezi wa entuma ya president umurembo rwambarira ahawe cyange cyarogata assistant resident city commissioner mbara city central right yes nyirumwami asimwe Steven akari entuma ya president RDC late RCC ku nkati n'umucondoza n'umucencuzi omukapasite asimwe Steven kasisi n'umunyambara mbare cyaro right no tie cyaro garwe ne cyaro garwe yumdawo mama detaroza unale mujice no hondira benajyangu ingoko yumdawo ni ingoko yumcyaro tesugira umero ngo bana umucencuzi wumdawo obo nikansara yansara nakanosha okay asimwe twakwachi n'umwami Alex Musereza naraga kabura nande no bwembezi nande wa MP kandi cyo prime minister nero nyine honare mushyo Francis Tibingana MP w'abantu babwejo mu district yabo bwejo pore abantu batwerenda musi kantu ara mushogo mazenya kera abantu bagenda batureba kandi mbedeze Eastern ndio singe ni horere okay ngenda kubahamiza ngo abambara sete abantu bito mpumure tutagira mu kintu cyamana cyese cyo tokshera mnongo ubwo nakiyakorwa mwana wanjye asimwe patejeje yarobyeje abariyo kwiba amatungo abariyo no kwitabana ba boda boda batazi bitoko nawo ayo deployments so ni yashwaringa abantu bitu ba stenosi kugira ngo aterese mujya kutunga security ya man repeat bakujara kujya kubeyo then kama aze congratulating abanywana banje mwena abizire nyamajo birthday ya general yakasiye kitwa mukoresa region 20 za general muskira ngaba CDF and chairperson of PRU Uganda akusimia katano so tonight we had a very good function which was well organized and comrade Asim attended kumtanye sir abantu bakutushanga celebrating abatamazara bagomba gumizo mehege n'abamushanga icyo abantu batosha kufosa show is Uganda is a CDF inabanyana bakumukunda umuntu wano mukunda no mukore cyashino kwa nakoro so ito turibanyana turyapagizibe turfanizibe ndumukunda so chaziremo pamkura birthday yakasiye kitwa kankore sa region yesu so bemezi bamahebona nuko mukuya mu celebrating birthday itoko sha first son umurobo ine bako ta first son
next president nene chibaise next president weza the first son can next president and no ba chesrizine next president yes ukendo kabanyayigana bakumukunda yes asimwe abantu batere ndabyo abantu bitumuriye mutakana mukoroka Easter kana nyenda kwebaza katwire na timu tukira amakuru icyo kugira ngo nufasani hadasi na ho bishop yes so there is always a first son at one time ni uko kubona first son sample ati ugoje celebrate nyubanyesire iyo ka Pan African banyesire nkumu uze kukoza ka Pan African kandi twe abamwabe latine Easter ni hotu to speeches wezi kwa speech mwereka ngo emyaka atarara mumwe ikintu cyoroke kujikaho ikindi cya kabiri kapiyero yi batwinire programu umbiro by'umisho so bari batugana tweza bakora speech chief gutabira honorable Julius birthday eberiyo mudumizo w'amahi eberiyo mutano wa president ko twaragize ho mudumizo w'amahi birthday ebirere ya muhozi Kayine Rugaba izindi title ni nyingi Alex abantu actually chakabiri otakagambire again yesterday itoka period on sub region we endorsed the president can't assure abantu bagureta nkore muri this time is excellence the president mu region yankore naza kutonga 99% support 99%. So even yesterday we launched it again pore uwaja mu 99% siriyo mu stage yo kwanje uko or secretary general wa NRM yes niyo mutekaticho mukuru w'ikigombo mu ruremo rwambara yes umukaro wakahwire je no musebe nakayine bicwe kanshaje na birarigana twatera nkaga na munana mu state yambara umusite yambara so hati ikintu kiri myakena ngo mutembe muzari 9 na mwe ne wanoreba katwa kwanoreba ora mwiza excellence bo actually wari umuforo ngo mu rugero twazorebere zone orebere tana pa twaje kumureba kandi orebere kingize zo biro hati ikintu cya kabiri wanoreba nandakwenda kuganza munywani wanje mwishike wanoreba atumuyigana na opposition abantu bije basigiro party zabo bazo muzite ya NRM so twina abantu benje abarigere bingi so NRM atwaye bajo so bueno no kintu kibona kongeraho umyakena wano asimu yongera hiraka umyakena achievement yitkuze yes turonchingire tayari west Alex ramchama kandi ukora gere biro wesa Alex ramchama yabare mabeta kandi are omushago kutabatse asimwe tsasiri mukuka ramchama Alex kandi amutsemwe n'abari kutureba ahimura moyena nimbatangirira kandi nimbaramutseho ntumurire mutamukurikiye Easter mwebare kwika aharuna koro nubanyita Alex ngumisirize tara yakabura kandi kuri yashari yo mwirumo iyo mshija ebitu nibyegambira so ni twaro mchago kutabarisi abo bona abarbo bareba tayari ni mangu hati yenje shaha bona barho umbichwe capital mwe na mwe of course kariro mpumude lyantonde town council twineri yakayihura abantu babarho kashagama so nbabarho na n'abanyakinuka ni kimangu tubari kuburaho nimba tabarisi kandi nimbaramutse mwe bare kubasa kuba numutureba. Thank you. Onare umushe twakwakira umuntu go kubanza mu program yitigi okubiri barwa mukaga. Babare munonga byangana sa program. Kandi ninyenda kutora bushogu kushemerwa kwakira bunashangaha nkaramuse n'abakutureba bari yoko nkahereraho ubutwigura kana yeragana sango ninzagumana inyija mwe nije turiyo mbere bikuru bya Easter y'umwabaziyo tusibira umukuramaga twokora umusharaba kutambura n'umusharaba nango umuntu agira twashati umusharaba no gwaci imisharaba ntusiba nayo twine imisharaba nyinjo mu makagitu twine imisharaba ahanjendo ziteze turumu relationships zitu harimo imisharaba ahituru kora abantu binje bahekire imisharaba
mbwenu wana basakwekejo mwisho kandi ukweko gwa Yesu kuko Simoni wakure ni yamuhekireho rero kimuhekeraho ukatunga umugisha akakuyamba kumaraho imishara yabeje yiwasigomuka neriye hamwe n'amahoro kugorora icyo ni kikuru konke kindi ndakora musaba abaturikireze kandi ndikubendeza icyo kikuru cece kiturumu yino wagira ate bibi nabyo nane bihungiro witu mbene kimanyisa ngwito turije numba tubasa kuba tukintu hakasinje wita hatakabarukire bizubu kunkashita kumanyisa ngwito turije tungukire munonga just hariyo some peace for now hati impunje okwijo mu Uganda nyingi turi impunje mu Uganda twakire impunji ziri sinjiroku ziyo musi nayo turi impunji shuma sangu tungukire munonga basa kushanga nito turi umwanya guko basa kuzitaho ubundo buhangana buce kandi barimo abantu bingi basa kushanga itu hati twine mu rutaro kandi abandi binentaro nari ntwatana na hentaro ziri kikubaye sangu itu twine businje bwa mano kusinga handa amini kugira ngo stungukire actually nababareta turi na capacity yo kubarisa itwe nutushaba no buyamba heru kuri se mpunje ziriya konga twagaraka cha pole inaremo so wari mwe naremo mpunje nizijo wanyu kutaka ngo kibine cyanyu ngucyo ne chamane munonga kugira ngo mpungiza bahungira kugira ngo ebizu inayibashangire kandi byashaga mu rubane yiba bahungira yo icyamuhera munonga mwere kwakira mpunje icyamuhera munonga no kugira ngo Yesu ogu urukuza kuzoka nyenja karafire nyo mwabaziyo Yesu ogu akasinga umushango gwa musinga kandi atagwini kunga gwa musinga umushana guru kwaka bamutaha musharaba he was sentenced and convicted atire mushango unfairly ekitwegese ngo omunsongo harimo abantu abaryo mbihome abatashe kwa barumu hakugira ngo harimo ba pirato abarya ba pirato barakomera ubwo no mu Uganda umutune mba pirato okay wazana nkeja chamugorana ukazanya mushekera bushenyoko ukazaruzira hariho abantu abaryo mbihome abatashe kwa baryo mbihome rero hariho enkoze bizi kusiba muri zitambura okay ziriyo muri zitambura zigira ngo mu bese jatarugayo bamukome konka ziryaha zitambura ineneze navuga na heraha ineneze yo mutabunomu zineko zebi konka abarije baryo mbihome namwe ntubashabira shaba munonga ngo abo abaryo mbihome batari nko zebi ruhanga bagire imbabazi baryo mbihome kitungo businyo mwihangarike onare mushe twakwakira and oriyo mwaka gwa mwenda nka MP w'abantu babuhesho abantu aba bakwefurize nani wabefurize kubajwekera omudashikemo ecyo kubanza nyowe tinkefurize akujwekera abantu babuhesho mbanza ni nyegamba boti nkumanya kube bayefurize hakwati tinde metama yawo konka tabakakingambire nyonkaza ho mu karuru kandi nasinga ho umuntu wabira member wa parliament ndarebere ba members ba parliament bakusingwa obwiro bwingi omuntu yaza kusingwa karuru nibabamugambire sigino zibazero obanora no hiroja ngo twakowa ora ko trading center bajya kugenda ngiroko so ebyo nyo muntu akabebe nintekateka ngo abantu bakanyefurize kandi ukirije nimba ndi ha mikoro ora haro umuntu atakumpagira ndikumumanya ko ngora atinde kukigamba utakumpagira onere becho no kimanyota asini mete kubari ma wori no gamba no audience asima wori ya mukoro asima no man de bya politics ebe nabyetegereza wori ya mukoro okaro umuntu ai nation zo kugamba gati abantu mutakwagira no namanya ngo ahari abukwagira bo binji abo ko bwiro bwinji abinji baba batakwagira nishohora katwire no nabyetegereza ebe
wazo umwanya ukashanga abantu bingi batakuhagera nukireba ako abanyayuganda bakumanya pretendinga mu politics ntakora bire mutuyina utuyituri rastanite nagambiro gabe nayanjura besimbe kunkaye nawe bintu banjura ukarangura yare yagwire izana inangwa mwanjura abantu bamanye nawe ngo ayisimbire kunka nonure yare yagwire ubundi nakujya gutaka n'umwiza manifesto akaba yagambira mu kwasereho bije kumumanya asimu roadmap ya NRM ishohire esabiteje mukuru w'emirimo kandi muhandiki mukuru wa NRM Mameri Todongo abaine timu ye erimo mukuru w'akakiko k'ubururu Professor Tango Doi n'abandi batongoza ho roadmap page roadmap page erimo ibintu nka bishatu ebindebire esente ezo kwandikisa obuturatere primaries kana no kutora no obuchiko obwa party structures roadmap page hine iche kumanyisa ngo NRM yitegwire kucira abandi icyo kubanza we bare moderator n'abanda bakuru NRM rero showize konkare by'abantu batakitegereza wakireba icyo kubanza ebinane biteko kuba binabebembezi babyo ikindi ebira abantu batetegereze munonga nece cya independence kugira ngo wabire baba kozi sendagano wa isimbo mu NRM katugira ngo tuwara bamo tuyikirigarwa kwesimba kaki ka independence hateje niyo debate rwempambo kunke bindi babashoborire baza kutera karuru abantu bona batekwa kuba kuza kutera akaruru ninga kuterwa akaruru mutekwa kuba uri mu register ya NRM wakirebe cyo icya kabiri nutekwa kuba wine requirements azikwikiriza gukora ki kutera karuru ninga kwesimbaho ikindebire hariho groupe tarabaseze senti kwanka hareve yaba mwijuki ba member wa parliament bagize mu miliyoni zingahe ati miliyoni 3 enoma yaba parish development model 20 ba miliyoni sorry anaza kujya tumwe nukuzita yo mwe ntarabe mu no gwetingire ki nakora icyo nacyo twine kusensitizinga abantu abatine capacity yo kwesimba kureka bine capacity echareti sinzabasti niki what education ekibina burijo kumukuraba mu mwaba nkabaka twire yaraba mu nkankogu babahereza nabo ekinde cyo kuba yamba abantu baza competinga n'ibinde bindi so kandi bina byo no munsi yona bine department ya fundraising ninga funding kwenda ngo waza kwesimba ngo kurebera abajunguka America nka Trump no manya imwaba kugugoringa waza ukagugoringa nka Trump mukuteze za posters zorere ko mbara city zonka nushangari income y'amahanga nkano mu Africa. So elections and democracy is very expensive in the whole world. Batari kubiha mwishogo naza kugambira isente ziba kukozesa ekindi structures za NRM ati ndebere ngo gunyumaza bina yanzura abantu muntu wenda kwesimbaho ka chairman wa NRM toka muraga na hamruka nagamba ya NRM hata hono bibina biragirira ubuzima ekikumanyisa ngo tutukozere mu rumo gw'amani omwe ku training abantu tukabiha mu kaba cyama cya mapenduzi na sensitization kureba kakatwire kati we nubwo RDC yaje atubwa RDC naburaga mu nyendo bwa chairman NRM omanyo tukatwirogo aturamu nabyitegereza kunga hatariho bakigwerereza abakureba hariho space ati nyendo bwa NRM chairman ukimubuza shi ideology ya NRM nogimanya ngureka turebe nicakare wakirebe cyo so hadabu kuba kwijo mbebembeze ekibina tikitamba asimu katugara kanshongo bagambaho ngora yisimbo mu primaries naza korese bwendagano mu primaries kuzere zitakugendera ki utija kwesimba nka independent ejo proposal konka kiri debate y'amana habwaki ebi bina byabitakubasa gukora internal democracy very efficient ninga shikuronda abantu kurungi hatarimo kurwana akaruba katera kakahwa bakamanga simwe yasingwa ninga akatwire automatically constitution y'ihanga ne waho bugabe kwesimba ki independent so echo bine kukitereza echo rabanze kutereza no kurango bururu babuteza free and fair kandi ekinde kibina eki kinagambire cya funding na structure
hariho ibina tine byinshi cyo mwihange biryo mu mwanya gumwe indije myanya tubirimo wakireba so na national election kibateganisa ahubwo wo tino candidate mu mwanya turasimbe turadeho agent hashiraza kumaka ruko asimwe road map yo yamhero because chairman wa party president Museveni abatari ha kugira nshinga abamwe nabagira ngo president abatariho yashayura ne basa kwima ati mwijije naza kugambira ko yiro musharaba naza kwabira yaronka faza kasaburi ningo ndisho konka popa byataro imwe nko mu kibina eki bakoze reseke ka ekarabyo yes mwiro ko mukore chairman w'ikibina no president nabaryo museke yaheza kukomera yaho zaje naho kujya na amanyango y'ikibina cyo kintu mungabanyenga ebyo ni byawe nakunda bushimu kuchekora no pakuronkinga kaseke yaheza secretary general ejo ni technical team akora implementation hati bakora implementation yes na nabaenda nambara hano basa kwija baronkinga na muzee witu tumwine bagire ngwitwe nk'abayinaremu pate tufunire structure okuno ko turaronde abantu mbagambire iki bagenda by the way pato munsi yona ikora nke kerezia ninge kanisa mamwe ne structure mpaka hacyaro hata kizibe kitwino mu inarimo nkakatwiroga tura wamweta general secretary no wamweta secretary general is supposed to be a general secretary nabaronda abantu ba publicity secretary mu ihanga ryona ahagomborra aha district wajanga secretary general waje nare wa enaremo mu rurembo rwambara rwambara city hati nureba bo bakaba takarunzire kwihasite bagikora kibagiye ombara district so nani kugira ngo nubakorona ka publicity secretary w'ikibina ko mugambizo w'ikigombe nkarubaya uheze myaka 5 kagambire iza hafu ningarendi so icyo nacyo bino kustereza abo kuba hina abantu binje kubakorona akazoko konka imyaka yo kumandura ko atejo nacyo bino kustereza yes emo mushonga erigire yo kugambaho n'abataraba movement no muhendo rw'abantu amugize mu ine umukigomenka members yes miliyoni 19 n'emtwaro nshanju yeah aba bantu mukabiha hi na electoral commission yihangeta bine ekigwenda kugambira mwana wanje yabare muno kumbuze kibuze ekyo kubanza kyabyona twena tamango mu Uganda yono actually banza hotel mutocho rebe taro sere ne mu Uganda tene sere zempari mtwaro mshanje zinga 12 tuko bursero ya Uganda yona twene mu cya pastor wa pati na cya pastor na RC1 tene babanta shata yes buri cyaro buri aba structure abayinaremo nyinaga yasabaza bazate urebera batam constitution yawe cyo kubwabacara ubwabare yes wena tubone tubijize ikindi cya kabiri nambone wabuza kamunywani wanje onare mu isho ryaha nomanyeze is my friend kanyo ni mukunda munonga nangwa ekikwenda kugambira wabuza umusereza mu Uganda yona wabuza bacyapasa nabebeinemu bayirisi bapate yabo tubabini icyo kiri mu intelligence no ngena kushikorekera gata ngambara system yanjye inkurugamo tire series igana kinana na mukaga bende bacyapasa babiri wawe mutensa wahari abayirisi one yes yes na muri C1 local councils aba stamp yes bende ndacyapasa no gumutana katabarogo which yaje akira yifa only yes bende baba babiri kokenere mu inabangayi igarakana na bangayi igarakana na mukaga hata watokure gurere mu kine support agura soruto ka NRM support yayo erga agura soruto mpaka higuru tutwangire yes konka abantu miliyoni 19 hata nakureka cyo kurebera you could have majority actually banzo kwate abantu ashata cha sebo umwami katwira wakwata ashatu times 72 wawashiro kubara no buri nko 2.5 leaders uri leaders wese bari leaders abo inabakazi n'abana babo kano gamba hata abashija ndagandura abashija banye ejo membership kwera bereho eri organic eri practical then ekuteza ensubo emyanero ndakarura rengoro wa president ukashanga batera president ni 2006 abasigara over 10 million actually let me tell you actually wagame mbwene kako gambe nangwa abantu bayina n'amabingi kangambe twakutera karura yes nyewe akabura kahingwere nkabani connect ngo buri wakashare
ije gikashare yanse nene na coordinator wayo na stay on kongo okoza polling station shanga na polling assistance bona bagoje gira people did not turn up for izo kutera karuru no much pretecho NRM abantu abenye bayine confidence bakajimangu yo yari basi nabwo batagire natagire NRM yasi Museveni yasi nk'abanyakigombe mwareburize abo ncyo umuntu atera umuhanda aza kwiyandikisa ngo azo mu register yes kunka kabura kuza kutera karuru because okutera karuru kikabe kirimo emotive hakabe harimo vibe otintera umuntu undi kwenda than just kuzo mu register ben ekibwa nagamba dabawazi abo ncyo bintu muhimbo kuzo mu register batine muhimbo kutera yes ekibwa nagamba n'ikintu cy'umuntu nakugambira NRM party is a mass party NRM party yaza kumara imyaka 3 n'indije kayo mutegeki wayitegereza wano rero namwe kutujya tera karuru okutwatanje mpora wari hatu noreba figures zirasta zahanze the reason no manye nakugambira hatu aba members bitu bayinaremo bone bagira ngo ati tutakataje mze yagizirata mze yasi sometimes nje kureba na members of parliament abezimbire direct members of parliament nibasengana president mu constituencies nimbe yasimu no so bingene bamusinga so imwe tumutinde enkumirano mukaga no actually enkumirano na mukaga ngenda kugambira hata nsaku cyahwire nsaku singa karuraka ndukwenderana kuza kwakira onero mujije nutuza ko register mu primary za NRM actually niyenda kugamba n'ikibekireta internal rango zo mfate yita ebe register within a clean register ziri hati as we talk now actually umamasimu niwabe nakora mu Bishop University abari mu atune register digitalized register mu abuli twatune register yabenani sakatumu wayetegereza buri tukate nakaruru time kibagira ngo mucyamane si wani wa movement nakakikawe mwemereraho wari umuntu no mumanya agira ata but this time icyo tukuru wotaro mu register tofutera karuru nango ni wako ryo musero mu cyamane nakumanya nango no yakwari mutano wa register ateza karuru namango gunishe tari mu register kujya kutera karuru I hope now since we have a very good register intakataka urukai tukainaremo kaza kugera kuzombutera kandi kindi nabaza kutera shamu shanju kusia shamu nane yes dene jura kwera go myanya mu kwera gwe na adjustment onare mwijuki buzoni bingi ahabwawe maybe you need responses but katanikire ahapate yawe orwagatana rwagati ryo PFF tekabire pate kwa FDC imwarigera mu yanajya nankumbi bo batangire kugamba nandara mafabi abayinarebo bagambire kubinegera Museveni abantu upu bagambire kubini cyaguranye now iwe nko wa PFF arongoro wa president mwemerire nkaye pate yanyoye kaye horodume wabare umutekano sa program n'abaturishirize icyo nyina kushigara mu direct kwa mukaga mu wiki yo kubanza ngiyo kwa kabiri nza kwa tino national convention kandi nza kwa launching ikibina cyitu kandi nza kuba twanjuri hanga ya Uganda ire nensi yona no hurabe ari flag bearer w'ikibina cyitu kwa mukaga wiki yo kubanza ngiyo ya kabiri icyo nakeza mtekana sa program wano twanjura mwana wanje katwire nka secretary general wa NRM kando kaja una RCC atibinshobera RCC now to going general secretary no ngira ngo akashabarivu ngo abanza ko roho gumuje kagarika gundi abona ahumurya gundi abo ko kandi nakimanya n'umunywana wanje konkanyo nyombire nimanya guyabire RCC hatugura umurimo yabatireho ndijo akwemera yombe to kwasa kugikora hamwe kunkambwe neco najya kushigarika mu bire bwabwo ashye reka kigambo kati honora humura uri mwana wanje ekikwaza bawazi wabure genda secretary wapate is right actually I support him tokozo mu politics tokwese mu politics konkano ore atwetaka tere karungu konkaindo gambra ningira by the end of June secretary general secretary wapate wa so third option yo kuresigninga because I did not resign com public standing order cyane eshesho tingwera kushigarika kukiza muno wakwaza muno ngani tubasa ko nanka tubasa kuterebuka
kandi ngenda tuguma hamuramwa abanyayuganda bingi tubakwenda mpinduka konkane bende mpinduka. Say that again. Bamwe mu banyayuganda tubakwenda mpinduka konkane bende mpinduka. If you don't want change, don't expect change or demand for change. Because enkora waba utakwenda ngo ehinduke enkora hatoyikirize enkorerho ekutwarize nkokweri tokwija kutunga ishomero rurungi irwaro rurungi enguto nungi uri kugamba ngo iyo tokwenda enkore hinduke. Because ekiresere kintu kitabonera kitahinduka neje enkorero twiningambira abantu nyowe tinkuhakanisa inari mu kibina as a party no tinkuhakanisa government nka government no nyomwe nimpakanisa enkora kandi enkora mbaye nkugishanga oba nagishanga mu kanisa oba nagishanga mu kereziya oba nagishanga abajwe muhanda oberyo mu government yaberye enkora ejo ni ninjakanisa nisho kurebera umwe no wishanga n'abanywani banje nkabakatwire na simwe nabandi bari mu kibine kindi konko mwetambura hamwe abuko atinkubanga abo kibina cyaho konka bumwe twakubasa kwegambira bakagamba hankore jembi yo kuberoho katwire yaza ha TV nkakajya two mu kibina kitagire benkorambi mbamujyangu wagwisakagu konka yo ninkigamba muno mwe nimba yamba kugambe bibata kubasa kwegambira mwene rizo abankirize mbayambeho nanienda kubuza mwishe angerere n'abandi abuyayambaho nibingi nkamugisha muntu hati yuko kamukorekera ko gwe wamuyambaho hati no kirungi wasimo wamuyambaho gwe tubara kutora mushango hatore ko nyuko yamba bara kutera mushango rero batara kutora mushango hati byo nigo bikore to kwetaga noma nabwo gutumweta bishop gwa simo ngumwe na arkasisi bekana sa program No tanda ni enkora hati enkora y'abanyayuganda bo bakereka mfate bonayo enkora no tino munyayuganda ariko ngo mu irwara shanga atari mubazi taro tino munyayuganda ariko ngo haruguto rukuza bushenyi aje naterwe byina tino munyayuganda ariko kugira ngo amaretamu ari mu shashura fizi tino munyayuganda uri kugira ngo aba ino mushango azo mukoti bamujye ngo bo yumoro toragusinge taro munyayuganda nkogo konka ekiremira abanyayuganda kwetegereza no kubanga weje nkora terarugeho wabo tahindwiremo kandi ukuhindura umuntu basana kuhindura mu kibina cyawe no basa kuhindura mu family yawe no basa kuhindura mu management itwe twena twagira ngo itwe uburyo wa movement uburyo wa opposition reka tuhakanise nkorambi neho konka tuyina abantu binja batakwenda bagambe ngo nimbi abo kutindira imirimo yabo hina bakutindira amagara gabo honorable Berizober nani ndeba umushi wa nanka wa nup yaba ino mukoro yagweto umukowa owe umushi ni na Rose wa Yes. Zimbabwe yahagweto owe DPC yaze yagubinga yagira ati abanyabuza abekeje baguma abatari bekeje bashohore sho abanyabuza bitu bamanyota turete kandi zo buzare muri kitabo cy'icyo family IDs ati mushohore mugende hasigara aba family iyo DJ yawe byomana yakwereze abo kuba mu mateka nabanye umukoro guri mu family yanjye hariho na gate hakingire ko nkamwe noreba hati icyo nani ingamba enkora twine kwikirizanga na enkora y'uburinganiza manya hati kankwe cyo kureberaho ndikwenda garaka mu kizo cyawe director cyo watubuza ngo bashuma umushuma nayiba umushuma mugenzi we abashuma ne beyuba umushuma tagira ruganda umushuma tagira dini umushuma tagira kibina cyo butegeke umuntu bamuhe sente zawe ariyo wayinaremu bazimuhera cyadondo aha secretariat ngo azikuretere bushenyi atakashira imbara ariyo kibina cyawe nabasa kufuna accident. okay umuntu bamuhereze sente ariyo wa FDC mugenzi wawe ninga ariyo wa DP ninga ariyo wa bamutumaho akurehebye
ariyo kibina cyawe so kuko undi tuyonzo mu primaries abashuma baza kureba nabisho thank you no manyango mu primaries zahwire primaries zahe nari nizo zakirize kuba violent kushaka akaru ka general rega kuba a competitiveness I am talking about violence akono shanga muhara wa general ayisimbiye na muka captain bari mu karuru buri umwe yereka mani na mutabani wa bishop babara mnonga umutekano sa program nyene kuhendera nti hendera muje ebi nabyo butegeke byo mwihangomu byo mwihangiri uba muri aba NRM uba muri aba PFF uba muri aba abachi twena tujyo mwihangiri nabwo cyo twagira ngo twenda kutebekana se bibina byitu itwa ibine bitkurgamo tukata mu buringanza umbibina ikirargo mbibina nicyo kirazo mu general election tukujoti oto navuga ngo beburi bw'ikibina icyo kubanza rubon kwa totagamba bwitu bwa NRM hariyo bakuru banje bamwemba basako bari mu NRM abanyabuzare banje ninga abanywana banje so kuba affected nani nimba affected but at the end of the day and as I conclude nomination fee eje yuagambaho miliyoni 3 ya MP ya miliyoni 3 ubu yatandika nkabanta kabire member wa parliament kandi bakajihinguza ni umugarare nkanta ira parliament nareba eje nomination fee ejenderirwe kumaraho abantu abari popular kunka batine sente ba MPs bo bwirobo nangwe nabahati nababembeza butwino bibina byitu hari umuntu noshanga very popular na cyakwa MC hacharo ningo umwe n'umushomesa wa primary ninga ni comedian kunka popular ngo yayisimba nakatuye na musinga kunka bageze ko mubrokinga butu abukurete sente nyingi so ububwiye ez miliyoni 2 zo bwa president ez miliyoni 3 zo bwa member bwa parliament miliyoni 1 yo bwa road mayor nebindi egenderwa cyazo ko kuza kucireba abirisho commission nabo nobwire bwo kutunga sente thank you dene cya kabiri necyo kugira ngo abo abantu abatine sente baba knocking out so ejenkora ne yamba bagiga okay knocking out abo babara mnonga turi Tayari West iraka ryitu program yitu no kubiri buri wa mukaga ntwaturi aha kurgashaha inaza kasheshe mpaka shamukaga zihango mushugana sa program ndi Boaz tumwesije nyina bakuru Paul Katwire Karamuzi nowe arkwigikire imirimo ya NRM umurembo urwambarira konkana bwe no muhwezi wentu ya president abwambara City Central nene asimwe Stevely ni Pan Africanist wona ichirize cha Africa ku bantu ko rahamo ayiba Asia musharafa ina nyine mujite toko kanisa address yo mundu najya munatura barwe na natura barwe ahubwo amabaro turo muruti nyine umwami Alex Gumisereza naraga kabura nande no bwa MP hamwe na MP hona murishe Francis MP w'abantu babuhwejo no hwejo ha West buhwejo kandi bine Original. buhwejo kaunte okay ngamba West ni omukuru Alex roadmap eshohiri iweri beneficiary wa roadmap page mbere umuryango babashereza at final out hasigara meza 3 okerega kutunge bendereje roadmap ko eshohiri ni bintu cyo birashire kwija umbongo yebare mutebekana sa program nabinyi no mu studios submissions zanyu nenonje munonga especially aha muntu ori kutureba no ori kuturukiriza a roadmap kwiyashohire in fact bekererirwe kurugirira uko umuntu abe ayetebekanise konka twahirwa yashora kirwa according to so aheshohorire cyatuyambaho mbe mwarihire tube twarihire sente zabiri sente ukuno kwitorora ne sente konka obutwirirwe ekashora no hati roadmap ko kweza kushora so kituyambaho okumanya kuturatambura na nokuturakoze sente zi urashoboze naho rakora wanyetegereza so kituyambaho tumanya noza kukozesa zingahi noza kushohoza zingahi noza kukozesa ki asimwe takesimbaga yumureke konka ahari kwiza kwesimbira ubundi nakireba konka akagezaho kuzo mu yara kweshohire ekiziremu number 1 tushangire ngo ezezi batireho ka registration nomination fees
ni miliyoni 3 ekibina kuchire kicwire mu ni miliyoni 3 so ekiri kumanyisa ko rotari kuzubasa orecyo kugira ki okwesimba usigara uri mutezi w'akaruru usigara uri mutezi w'akaruru kore no baza kuzihereza ogendo zo mu karuru kunkubwa yerusiwa no mutwaro cheya person yerusiwa no mutwaro nawe nayesimba so ningira ngo akasenta ako yachobore ngo ina akasenta ko bakutekayo reno bwanyuma ekibina kikakakozesa okuyambaho ari ababarabe bine bendera nebinde birinkebyo so now esente zo zaheza kushora orabe nazo basakazamu ebintu ebiri kutugezaho for example ngito abariyo mbatandika kutahamu omukwesimba netwenda ngo kuturabe twaha sente ntwikirizana n'ekibina cya NRM aburi kimwe cyona kiriyo muteka so nana hari registers ko kutwantuzigamba tushange ziriho abantu bitu batagiro kuteganisibwa ngo mufutera karuru then eki kikwatirine no muntu kuba nka independent bwanyuma echo nicho because it is a proposal still tikikabire kugira ngo bakirabizeho konka nkanye ko muntu ningira ntukucyako bakiri kito ako muntu takwiza kukahara gashanga box zawe akazitera umugere akazikwata ine security akazitwara akazikwiho mission omurebe bakana ko mugongo taka box tkarka akana ko mugongo now konka turiyo ntureba kukako bakarya ka box omuntu akatera nomination nine akatera akabox ako akakatwara karimo bururu bwawe then ukagira ngo nyinshi akareto kuza kugira ki kwesimba because umuntu uri kwesimba no banozwekera abantu iyo register zo wamanyira abantu abarimo bakamba kora za baraza bakushoma izina ry'umuntu aharindi ahiba kweta branch so tumanya ngo asimwe no wicweke kina twicweke okafayo kumanya abantu abari mu register yangagezaho kumanya abo kuba zikarabamo so register no gesiga register especially zo witu ziryoke tinguza kuzigira ntahante zitu nimbi hapana ezitu ziri organized amazina garumu na nyiri yangeru so Alex akaruru ko mugongo mbija bakiba bata akarura ko mugongo from what you gather most of the times okuba kashisha ninka bateka mu guns abayayi kutera bakikuru kuteganisa kureta kerere nebinde birinkebyo kunga hasigara kandi uko nikiza kuhemure manzi abo kuba ko mugongo no yemerera hari rayine kukera ergahana kuri reka kwe akawuro ko mugongo ikakufera na ikintu kimwe atade shit sat kanji kwa bure gikorwa adira forms zezo there are forms zezo be careful kusinura figures kindura figures ikiri cyakabiro kanji koreke kintu actually registrars abengi bakoregere incumbents umuntu ayisimbira wabareba mugi amazima gagenda kurenga yakubigamba ndiyo ni mugambira gihugu yabire debate Alex nyoko wagamba nashoberwa abo kubataka ruko mugongo nako kinebizu byako byinji nyowe nkaba nyowe no umukaro ko mugongo akakanywa ka NRM nimba ndiyo buzava umuntu akaba numero kuturyaha turya abantu batanu kwa katana kiraho kubanza moderator abaratomwe omwe batano 10 mwe abara mpaka kiraro 300 arga hariye mwazari mukaga urukubara abara ba agent bakora ki ba agent manya no complaining wato dongo bwa nyuma yes atreka ngambire echo ni chumwe echa kabiri ubuyagamba tareshitse there forms yes abantu register wagamba nguzirije umbwire buce kuruga hati njya kuba nakubugana hanankeja ndiyo ni terero byo twogase register ibabire batwire kati yizire Mungu register zimwe rizihinduka okay Alex gumiza so asimu hinejo no Alex hati register je bakozire erungu akaruka ari kubatiza mu mugongo abantu kubaye baheza kugira ngo itwo twaheza engineer line bakureba abamwe bakora estimation ngo baterane bibiri ubundo ndijo shanga yongeraho zire ndijo zabe kumeza ibiri konka register to kuza kugamba ngo abantu batire imitware 3 kandi mu register harimo abantu mutwara frekaza honorable muyuce na nabakora akabaho ecyabere ho mu site yambara mukabura kahinda yes aro seremwe ekene bateze bakabura 2000 ari ara forms
bakajya bakatera abantu kubishatu nabangaye abaye batari mu register yes Alex ati twababuza abantu abo barigena actually ati Alex kumzama akaruraka nikiza kuhemura emanzi nikiza kuhemura ikibina kitu cha NRM especially baheza kureta mwebyo abo kuba wano shanga ngu ogwagwerire ninga naza kukwata centers hereze registrar ningogo mwana uriyo nakora ananka naho kubara karuru hati nyincha kari nho barakuterera mboko oketegereza iwe baraherezo mu rumogo kugira ngo nonda gukora omukubara karuru rero kaza gukora bitine mutwe na kibunu noza baza kuterera mboko abamwe nango ko witihina babe bajyangu mwe niyo mutubaka kufutira nanye nabajantu nonte yani kufutira ahubwo nyo tinguza kwikiriza mutera mboko z'amabega rero nkirukaninge nange kifere so ngamujyande noza kuntera nanye nigiranta so nonda kurwana okurwana omuntu discipline omuntu korere aho kuba Yesu nawe kitwe kinagari mu kanisa kandi ari kukimangu na yafa nazoka so obunako bukahika yitwe kinaga hekaru yagishisha obunako bwakire so ikiri kumanyisa ngo omuntu ware yakwato muri iso okay ari kwenda ngo agire ki yakuyama mweno DR forms zazuruho abantu bakatera karuru kabo kongo kuyatugira ngo ziryo mu digital hati this time round so nchimanyisa ngo nibiza kwiza kore no teka mechi inkumu ninga ko barenu bakucebera barekishani cyawe tinkumanya time ejo tuza kuba tuginera kumara yo kugira ngo twareba hati gumisiriza ngugu so hati iroko gendo mugongo twareba nanka iroko gendo mugongo so ebye bintu ebi nibyo bintu bikiriyo bitiro bwoba kiriyo ntwebuza za kuba biryo omutayi munungi ezeza digito ba agent bakusayininga bazeza digito ekindi is DR niziba ziri serialized tokuza kufuna DR yambara eri gukora bushenyi ninga DR yaryantonde eri gukora masaka abantu babegire kuruga experience yakaruka 2021 barebere ngo yes abo kuba burundu bajya ngo free and fair benda kumekinga shwangu na DR yija yakihura ni yeje yakihura asagitwara nkahi tajitwara mutankansa asimwe katugaraka road map wakwata akaruka primaries akaba MP okakajya mu kabanze then abakwendo bwa chairman bwegombora kaheruke korgo road map esho huyire kusibuturatere abakonde bendera za chairman bwegombora hari hamezana umuntu umwe najya tubona mazima mukwata abanaku abakwendo bwa chairman bwegombora umuspending sakurga hate mpaka amezano misho then obanza ba MP abaroha kaciro muntasi abwenshi mubandize ba MP mukahero kababaki hati ece kintu maybe mwijike naza kucyongera aho ece kintu kiri constitutional ukashanga ngo ba member wa parliament mu Uganda yone numwana babaterana president wakireba bakurasaho ba local government actually tukashanga kirana fair ahabwa interest za politicians hati katwire akatuye ngo member wa parliament wambara city nyondo kwendo bwa meya nanta kumahajira kaya yaheza kuraba mati nimba rya hartaruna nimba rya hamasses so it is a genuine interest yekibina kandi ekibina the ruling party na wene ne interest ko kufuna ba MP bingi ba C5 na ba councilor no gwako batizire hari musamu interest konka kikaye kirungi nande meya amana kanjangara yo mbantu ngaragaga ground abwenshi no fa MP na chairman wa district okabara kuteka tekari chairman uri sibo na chairman ugombora abakutura nabantu abutosha ubire no rebe mpire giya where people are supposed to be sovereign ubire no rebe mpire y'abajungu hari abakwenda kusinga premier abantu bakwenda kusinga Champions League nari Europe hari hezindi za Europe zo izo bazitika mu nkezi time zinde zijagariye utagamba amazina tingu za gamba amazina konka hati bo ekibina nikibakiri interested munonga funa ba MPs bingi niyo government kandi amana kanagaraga ha ground ejo agaga ground yo bogarekere boni bimuno bamanya abantu bo sovereign abantu manyara ba MPs nabantu because elites a level ya MPs bitiye moderator tukarebere kansara nafa akaruka kabura kugarkwamo cyama sisi yafa yumba kagarkamo konka membo wa parliament yafa hata kawira bironkaga baba mugarizo then article wano mu constitution ite kugira ngo amana gari yo mbantu abantu abashimye ko bari sovereign mwamatafa yo eba kutekateka imwe mukakwata elites nka MPs if they can conspire otukatunga kuri media wa MPs aha ground ikintu cy'ukutogota government ne safe nyenda ngo ryo w'amahurre twije tufuno bwire ngo definingire who are the people abantu nibo baho manje butustamye muri umuntu umuntu shangana umuntu omwe nkamuki abandi naratina abo
rumwe bakaba bara depending on their income. So the constitution atukabantu actually mu rumo harimo kabantu kababiri kakatwire na mwizu nibakurebera income n'ibintu byo yini bo muntu no mbiburi bakaba bagira ngo babari abate nko mitano ngo utatire mbakazi n'abana tatire mbakazi mbona hato yemuza abakazi bari si babari abantu kakaga utabazira abakazi n'abana Yes. roadmap page Yes. roadmap page negamba ha electoral activities nyingi. Yes. Alex one better at the time roadmap negamba ha electoral activities nyingi okutwara n'abakwasa bendera Structures. na structures. Yes. Emwe ha activity no kugira ngo baronde umukwasa bendera akaruka president na chairman wa party. Yes. Nawe wagira ngo imwe nkambarira muhingwize John Museveni kandi wori umuhandiki mukuru wa NRM. Yes. Hatimwe abembeze ba party kumwe mwine candidate already. Then process yo kuronda flag bearer mutire he yaki kan already mwine side. How you receive other applications that nyonani nyenda ndio wa NRM ndiko enda wa national chairman. katubire kanyongero kigako mu Rwanda. Hata nacho ni cyo kwenda kwebuza hata road map ne yaki abo kuba mwahingwize. Yes. Nango tumuhingwiza hati umukaruru kana kanyuma mukagira ngo General Museveni me candidate wa 2021 and beyond. So ateje activity ne mindset. Mbona hati agonche chitakuchiha mukagira ngo chishahwi Cyo kubanza ekiko ndagamba NRM party tunicyo kwenda mu internal democracy. Ecya kabiri itwe nk'abahagize ba president Museveni ari bakumukunda twantigira ngo tumwendo singire ngo agumize makwate flag kiko mayisa ngo kiri mu constitution ya party ngo ntikirizwa tigambere nk'abantu twagamba but it is our opinion. Yes. Konkyo mwembeze wa party. Yes, manyo ni nkwizira konka kwakwagenije umuntu mpate kwasa kwese bana president Museveni agenda kore ki agenda yitime nawe nayo nabo kumuhagira girata bamuhagire konkita ba muntu ko izo twendo ntone president Museveni politics is perception. Richard Todong, yes, Professor Tango Doi, Yes. mbo bashime processing abantu abakwija bakwenda kwemera ekigombe. Hati referee already yakoreka munyoni nyendo mpira asene gusingi. How much faith shall we have twija kweyanjuro mu moderator ngumenye interjection n'abantu bona bari yana ba NRM mbwe hatiraje nabakamu menku yambe hako n'abandi mu studio mwe n'abariyo yaba ina mu so hatu mwe ngumenye oreke nyungu mbengambe ngero kachi yako abantu bababinjaho hati nuko turibinje no mwihanga inicho wanobuze echo kugira ngo umuntu yajya Arsenal ne basa kusinga referee yajya ngo Arsenal yasinjire nangwa mwakoze ekizampo kibi akashikari yehereze kusinga ni rero kwenda kwa so hati umuntu okuza kureza karuru hati ngawaza buhejo kagira uri mutezi wa karuru or register utakara tuza kutera mwishe yakasinjire hati umuntu naye ubwesije bwo kwijo wa register kwehandikisana ngo nominated. My question. No, yes. Nani mbuza ati faith y'abantu bagiye kwija kweyanjuro misho gato. Ecyo kubanza Tango Doi. Ecyo kubanza mwana wanje Bowazi naho rero Mishe Francis nsaka turi bakwata delegate conference delegate conference ejo nsakushera leaders ba party asek level. yes Amona na chairman wa party amona flag bearer yurije kura ba kayo bagamba urukwenda kwese wa president abo chairman wa party niwe reka guta Museveni aba supportinga ba imkona iguru aina niyo kwenda kwesimba ngo taro close nomination Wasimu. ateji urebera mu Uganda rero national betting something imwaba ku betting arugiro teji team ya singa ro team zinda kwenda gamba ho mu Europe aho kwa abantu bari more attached to them konka hino muntu kugira ati itwe twa proposing ngo umuntu waratubereki chairman wa party konka final it is not law ngumwa concluding so nabantu naba basimbira bwa MP ngo wakabona mwenshi incumbent my friend Asim my namesake yagira ati ngwenda kwija abantu bakabura bakagira ngo yes yatizire no even the other time aisaba abantu bisinjiro nabajyango bahinguzoha Rwanda kareba abantu bita ba South ngo endosingoha mwine paka mwesha aba endosingire nabembezi ba NRM yoko kura yes barashize deki yisinjiro niya endosingire wa mirama
Academy leaders, councillors konga echo buri mwana akikora nanjye nalindonda abanywani banje banyendosinga asimuyegira ngo nshonga twaguma tugira barabaje konka abembezi ba pate reka tubanze bakabire batine side tukwe bakagizire side twarga kutunga flag bearers so tango do ina Richard Todongo ekikuba cheza kugira ngo ubone bahageragera Museveni kandi bashime processing abakoza kwesimba kwemera pate what is that twine kwetegereza twashobora ibintu munsi yona nabakora bito in a scientific sense nka NRM just it is an umbilical cord from the NRA mingira wachetegereza NRM from NRA hate bine bindo mahanga gana nka America nka Britain nahandi niba bine ideology bine ngenderwaho bine ecyumukwata hati ngo ombazungu noshangoria ekibina necho kubyara imiti yonka hati twe bine byingi nebyo kukapcharinga pawo kiba kirihe myaka 50 babyara imiti ekintu kibina nkigamba ahabugabe bw'abacyara haturebere ko mbazungu babatirihe bibina ebya homosexuality ngo mushija ngogo kashanga ngo mushija ngo wakabura nebire ngo nawe yije yandaje ashwirwa simba oreba hatebyo ejo ideology yitwe teka kuziri nico kushangira ka secretary geno ninga katango doyi baba overzealous bakagira ngo itu twagira president so revolutionary party yes teka bire democratic party no teka Omar party party system hata kamujije nakugambira okwamukagana bazaba ikibintu tukwe baronde presidential candidate okwamwenda abe nominated so tokureba ngo in scientific sense omeza ashatu no botambwire district garana washika kibuzo cyanje yarakuba mu ijuru wanogamba ya movement ukana nayo kunga movement barakafate ruko kutandu cyo already bine consensus arigena Museveni bine roadmap yashohire bine members abakumanya hati imwe pate yanyita kahwiri kwanjuru kumaraze kwandika members abasya kuza gukora structures zo kwetoro yihangariyona kuza kutunga flag bearer akabya kasagayo muza kwahindura imitima y'abantu kwikara NRM nukaruka bakatine bizwe byo gamba umajiko kandati B ejo kubanzana nyina ngo twikirizane utakwenda kwikirizana yitwe ayange kana ona rebe John Blameiro institutions largely zifiri institution executive parliament judiciary institutions zizikwe existinga ko gushe kwa ziri hino mutazitangire muzona nasimu hino mutazitangire kana baryara amanyizi n'abatwara mugambe kana yetinda mugambe ngo babi nakasinje hino muntatahiremu ezo institution zona kazita no shanga minister yaho ati no shobozo kwegambira azamuzo mukuru minister takubasa kwa rubuto Koransi takubasa rubuto rwa Koransi azaza kubuza kungana minister wa wasi shanga minister yaho ariwe bisente umujye twongashi ati I'll get back to you parliament minister ibina bitu byo butegeki yugurore bagarseki abo kugira ngo bagikiza ubwo umuntu ogunda kwenda gambizo izine rizo kugira ngo abantu bazo umucero cyukuru kuruncha Pascal yes ubunda kwenda kugamba izina yatahano mu bibine biri yabijabiriza FDC yagitaha nupu yagitaha DP yagitwa nayo UPC kubagenda bagize ngo atupure mbajya aya bake babahamba kuko kutayira umuntu ugire ngo kutaye ko ngakakwambira umuntu now hati kuko kumshana wamani manyana wo mugambo gwe wara nende warandi mbeno twakubasi hanga nogera yana basaba abantu bona kubato munshaho ninyanda kumugambira no asa kutwara abana kanisa kubatizwa kunga mwakayo nabaro mubwitwe kurigirira uko washanga umburiza ubwitwa kutara plan wagiro kucwa mu kwaho naho
ashire ibyo niyo kore yanagamba so none inkoreka kandi wambuza ibintu by'ubutegeki hariho umuntu akarahira umwihangeri yajya to miyake ataka hwire miyake internet ibintu byo mwihango mbyona ninje kubijabiriza yakigamba umushana kandi kwe ibintu bijabirize tiyajabirize ibyo byonka nece he yakitamo imwe abiyahayire mukakora hoki enkoreye niyo kumakinga sure ngo bucyakoresha ikibintu nake kina headquarter yombekire yaguma nakireberera nko muntu esente zero kugira ngo yabatagize atabonerega conference teka no wakuza kutabe sente kugira ngo bajye rent ergenka daje tumemundinze kunda jesha shure rent now nibi nebyo nabyo yabitahamu yabicwanyagura haturiwe urunombuza ngo tubure ameza 3 tukahandiye ko mukwa mukaga tukushaba certificate y'ekibina cya PFF kongana hati nibabaha ameza mukaga baba bahire ekibina ubwo twanza kushaba twashaba mu 11 mwe okushaba kwa kabiri mukaga nigaho kwa gatanu batofite ko kurinda mukaga ahubwo nebuza electoral commission eri kubasa kumara amezi 8 itakahanikire ekibina kimwe yeye 20 bahandikete ecya kabiri electoral commission eje eketa barjeswa bihanga bona na ba commission abona yabatwara Kawempe na chairman wabo electoral commission akari Kawempe registrars bona bihanga ryo bano rukunje bano buhwejo bano mbara bona baza Kawempe konka karu Kawempe President Museveni yaje ngo bakakateza kubi hata abarendo kurebera Kawempe konka barabona yotaka jirachi wambuza ihangere bakureberera bateje commission yakuru baseta ejere mirwe Kawempe ishaza rumwe ako president ngo akakiba kandi kigunda amende hado kigunda nanka yabakama buzima kibakaruka Museveni Kawempe okay now hati nituburame emyezi 3 chochongo kugira ngo tumwine pate tumwine register tumwine oyikirize presidential hopefuls beto rihangere constitution nebikiriza hakora umwaka gumwe political parties and organizations act nebikiriza konka tine kibina cyo nekikiriziwe Puerto rihangeri tikaza gukora consultations kitari icyo mushije go unagamba unangagamba thank you Alex so nienda ngo takagire wa Alex umanye ngo mwihangora as we talk twine mbibina by'ubutegeki hari wabo ko yiterera ko gati kibina cyo butegeki no wonder bakageta organization national NRMO Alex taru mbibina by'ubutegeki abo kuba ebiye by'ubutegeki okubishakwa nibitwaza twe NRM kutwaza twe DPR kutwaza abo kwa nembereho abantu bakaguma mu individual movement system baguma individual merit bazumbi bina baguma mu individual merit enkore hote kwikiriza bibina kora ako nabone kize bibina kora kankugambire hendera reba Bobi Wine akayitu iri hangera korebye bese yakorebye President Museveni akorebye konka President Museveni nabasa kwijo muri inkore ariyo muparish modo nebindi bajya ngo hato bwe yijanka president okay konka bakumbugana kuba kweza urukiko rweza ko rwa Kigezi batongoza ngo ayisimbe atarukiko rucwa abachairman w'ekibina cyo kurakikangumira kuzo muri kiko rwa Rwampara banyankashikotira mu kiko rwa Rwampara kandi ko bintu zo mu nkiko za president zina nanti tinko ndo kiko rahenderera kutongoza candidate ngo tusayiningi kanze zo kumuze kutebekana sa zo muzaba leaders konko rwarare rukuza kwenda rukutongoza hati nyonko umuntu utari wo kibina eco nimbatse kwangireyo so njo ntaragerireyo konko zine zo kutongoza ezabebembezi ezo kuplaninga ezo kugira ngo ankore neyetaga ntwetaga cyo umuntu nguka ezo nkazazamo so nani impendera mwana wanje umutebekanisa ndi kugira ngo ebi nabyiti byo butegeki nke cyanje kindumu cyawo nkati kikabiri kigombe cyawo
kandi kani nyinjirumu nini kugambira manyo omunsi omu harimu abashija bingi abina abakazi batagisa konka abina abandi nambwena nabuza habagisirwe okuturya naje konka abina abandi ati masimu byagitwa okotakaza yo nare timwe nakuzayo ati masimu byagitwa konka abina abandi so tukugira ngo akagisirwe akatunga marriage certificate ngo nabwo cyo tari nyineka so n'ikibina kiruhunga cyakatunye certificate Alex umbwire buki haro kwetegerezana no kwikizana ngo ugeno Museveni agomeze mu allow me ask this I will come to you Alex haro kwetegerezana no kwikizana ngo ugeno Museveni agomeze mu ari chairman w'ikigombe kandi ayisimbe nabwa president na to munkora manifesto ya NRM nabembeza abandi takora wenga how come twine consensus so myanya mingi aharba MP araba mayor araba chairman wa district ngogoro hagomezemo ukashanga deke yari Antonde yahinguza chairman arho woman MP arho nari MP wa constituency echiku retera abantu bareba Museveni nkoko zirije munonga abandi abakwatanisa nawe including members of parliament abakwinguze byari kwenda byo no parliament boba tutabino consensus echiku leta ho your difference niki in your view well ekibuzo ekyo ati echiku leta ekyo twine NRA twine NRM so iwe wano oreba NRM ahiyarugire no kuba gitebekanise nebyabe biruho mbwire buriya harumu orutaro rukubasa kumara emyaka 5 omuntu ari kubasa kutebekanisa amahe abantu bakamwikirizamu bakamufollowinga akacungura ihanga hiyariha umubwiro obwo akarugumizamu umubwiro utwabire twine constitution eryeti erizigzaga obunaku bukahika 1995 constitution bakajigaramba bakagitebekanisa akaruruka katandika so noreba ngo sincerely speaking omuntu ogwa hako bayihire ebintu ebyo nahare munonga kandi na vision nabayine mpango abo kujya ngo nabacuruho secondly echo wano okyetegerezaje noreba ngo at least omuntu ori kubasa kuruga omubwire buriya bwona obwabe burumo rwanzu rwingi so akashityo bunakobu kandi acuruho 10 point programs za NRM na NRA zizabe zine still tukizine na nabantu obworo babe bwine nentunguke eyibabe bino bwirobwe percent eyibabe bine omu economy hato kareba hati eshaheja ahituri still noreba ngo at least omuntu ogwe tino go semere kumesinga po kajeruti deka mu losing at least notekwa ku maintaininga wahirwo katunga chance okimwineho ekindi ahabwenki tutakubasa kwikirizana nko mu district deke kasaramu ombebembezi so constitution yitu ya pate neherezo bugabe omuntu wena kwesimba omukibine ekyo kasita yabayine ebikwetagisa kuba nabamemba wa NRM no byakube yitu yihanga neherezo omuntu wena edembe yo kubasa kwesimba kasita yabayine ebikwetagisa konka habwenki notekateka habwenki abantu notekateka bahikanka district bagire bitekateka ebindi ekyo kubanza honorable gunakunzurira ekyo kubanza izo ndebere muryo mu Rwanzu rwa miliyoni 10 aba manya zasohora maya tuzasohora manya biha so hati abantu tuyize tugira ebitekateka ebindi hati twebuza ekyo 10 cyo kubareba kishohwize bamemba ba parliament kubagarikira umucyanga hine kibakozeremo hato shanga yazi hayo ninge zaziruho ezo muntu osemere kutunga za parish mondo ebyo nebyanyi nimwe muri mu parliament ito turiyo twizayo konka ezo miliyoni eza abantu bakwika bakegabanisa ezo miliyoni 500 ezo bakwika bakebaganisa ezo miliyoni iwazo parliament bazokanozanga ekyo tinka kigireho konka turiyo tureba ogwe kiyanagamba ahabwenki kutukika kuriya abantu bagira ekindi za hansi eza hansi ahansi competition so nkibanki manyisa ngo hari yo mururu ogurukuri
abantu mbwene hatariyo kandi bahemukire ako kandi ngaha nanka abahebukirana bata onare mushiranye shaba Alex abanza gumuze mukake reka niyo no kwa submission yanje gene yanje manyamwe ababinji apana egine yanje program management balancing waleta bayinere mukabashatu urite na bibine bine kababiri so atkunkurinda kugira ngo nje ngareke abantu bashatu murundu gumwe muhereze ndacike mwambuza cyanje mushobora so ujugambe na management ya TVAG kugira ngo TV yanka ereke kugweroro kitari cyo te kugera mani konga idea yabeshere idea yabeshere masangu ndinde katwire idea yabeshere ndinde Alex ndiri nyonga onare program ndeba nakomutekanisa ati no mpeda chikibiri ngarika mbiyaga abantu mukaza actually hino okutukupa mobwiri umuntu yagambere kiganyingi ngo kuturi yahaniwe unare muri Francis sekondi zigambere na nyingi mnonga UN UN sebo America tiko hasa kwa kubeine powers nkeza Uganda in terms of voting because America has a veto power nani sabangu intane seriyaho ne waje ndera nteka tekejo ati mpimba mhabwinji kushira simu akara inisho nagaraka mu Alex anagaraka munyo akwanya ndazo wa simu so garaka mu Alex is something you wanted to raise Alex yanagamba milioni 10 nuzo za leta rutaro nicyo cyandagara kamutsha milioni 10 njya kukigaraka muganya mu kinanye ndakubuza konka kinani nyenda gamba milioni 10 konka tugere twagamo mu rundu asimu tugere twagamo mu rundu gumwe azateka ngo akira kumurumu bantu mwe kakari ndagambira Alex ashimugambira Alex ahendere jo abasimu yanagamba hamururu babebembeza abandi abaryo mu constituencies konka ngo ahabwa president w'Itaronshonga nyo hono nayenda kutahiramo abo kuba apart from Isingiro area zona za Uganda zona districts abesi imbere bona abantu baronda karuru Isingiro ntukuza ngo ndanka bamuzibira kutambura ngo reverend ya mbingo mukanisa uko ntumbi hurire konko hire Isingiro Isingiro south ahasigara buri umwe urukwendo rwa kansara rwa MP bantu batambura Alex konka ubwa president bwo nuguta kwisizwa kutambura mpako bire nominated konka hasigara ubwo nasiba naronda karurogo natambura nahatari hana karonda konko yisimbira bwa president weta kwikirizwa gukora nkecho so nco nakugira nti hariho unfairness ahantebejo cyokora iyo ne bagira ngo ejo mutajigamba nangwa n'umwaka uzumbururo bwanyu bw'umunda chairman w'ikibina ubwo natakoramo hamwe na vice we kwihe kibina cyo kitandika chairman Museveni vice n'ikigongo tino rukwija kubihe mpaka kibina cywireho thank you ati Alex Hendere yabare moderator honorable nakura wisimbira konka no shoti echa leta obuzubu no kugamba hari kintu cya milioni kigambo naenda kugamba wenu nyenzere ngumpendere nti Alex omtebekanisa program ngo twabantu gamba nsonga ezirukuruma omunya Uganda ogoryo nafutera karuru nyinyi cyane rero shekero mu submission member wa parliament wena hari today ayine kinega kingi kasito gamba ha kintu ekikubasa kumwihara yimi kiti orwo norutaro wawe mba kucwe kindi kintu ngwiyo mwene the speaker of truth has no friends konga Alex but what we are talking about MP nagira ata eshoni aha milioni 10 kandi wazi hire president we atine shonga yikirize kasaba kaba kazesherekere ekiri nambuziwe iwazo parliament bazikanozanga hati otaka mburize kuzanga Alex milioni 10 dijya kashigara munyengo honorable I will come to you Alex agumze mahende nyowe tanagamba ecyo kugira ngo tukore argument a milioni 10 ninge bindi kebe kabura zihikire konkiwe cyo nyondi I'm speaking my mind acha milioni 10 kawakiremero nyoti ati obunaku abantu nyoye kinyisize kinega nabantu kwehakana kwemura president owahire biza yagera taka senta abantu ndizireta Alex ni mabanya Uganda mu double standards milioni 10 kuzashohiri muhimuka mwakwate bihuzo kwenda kwita MPs omukuru kuyagamira ngo sente namazima bariyo barwanirira Uganda okusingura inama y'umubi owazihire tumwa mugambo kashati abunje mbere selective umkwataking atumanya mu soft targeting ati washanga umuntu oriyo no mugambira kito shona akagumana aranze hansi konko mbere akagutsaga higuru nkimanji mayisa ngo umuntu yayihemura uko bana nareba so nyowe kinabe ni nyenda kikakiri yeki nkanyenzere kuzireza ushobora kezo umuntu agira ati batuhire miliyoni zingayi 10 mwe no buturiya itwito twinekiza ubucyamo cyane owito tumukucimanya
ubu narasisi obuze abaryo wito anankane tuyine kizibu cya mochara ahirwaro Antonde yes tumwine kabafu okay so now hatu wagamba kintu nkecho umukora muto akitwine mbwenu wakareba member parliament nakora mochara very good kandi abwenshi atakurayizinga ezenshonga hati kunda agamba akantu nkako omuntu ajya atayibambe atuwagambira sente ati atomururu cyamani so nyenzere ngumpendera akantu aka moderator please kamucyari no kamucyara ko nakarabyaho kaho ahubwo namwe n'umwana mutuyamba abakubasa kutiyamba kwize mu difereze tuza kutwara mu parliament ni mochari hati wo mufu yafa uri ryantonde ozo tayayire reka nkwete manyirwaro rurungi na mochari irwaro rurungi semere kuba ryine mochari akatamba tobasa kasinga irwaro rurungi bagine mochari so ntwe irwaro rurungi eryine ki one person at a time asimu mushi agamba kintu cya fairness abakwenda kwesimba kwa president ekiragyo nkibikiriza consulting abantu abo kuba kuza consulting reaction ya government kurabira police neriye are you okay with it IGP you see the challenge twine political actors abatari disciplined exactly yes buri bijoba nyo kurebera aha nkabaho RDC ogucyagura nyo bagambana na no akijanjanga 40 ekizibe kinde kitwine nabantu bitu baye naremo bakatwiraba abantu batinda ku debatinga nabo omushinja akazo mu studio photo kandi bambuza GDP bambuza foreign policy we yagumana jangu bamutera tiya gas hata icyo nicyo gukora iwo ryo mu kibina nke cyaye naremo mureka zo mu studio hata ryo mu studio na mwijuki iureta bawo ba debating ninga bara shokoye urete mabawo bagiye hati cyari gitu twafunye ekabere mu some political actors they fear to engage. I agree with you. The second thing aba mujena hariho ba MPs na ba opposition leaders nababa kwenda kintu kimwe ekiba kwasire nabo ejo factor turaningigambaho polisi yeta mukwasire takufuna publicity exactly mwene wacu manyire kumutera hati nitwe aba polisi abito nangwa bakatwira kuba baresere PRO beba tuyambere tear gas had subsided and sympathy was not there ekindi ba aba opposition bakugira ngo otaraba hati mbarasita to kugireba bakugira ngo orabe wanoza kabare orabe aha bypass abungira ndere kuraba mu Katari chifuba first of all the town is so small you can't manage so nabo bagume bagire discipline konka kinde cyungamba nitwa baye naremo twongeza yo mobilization kwenda ngo opposition yija nkamwishe yija urete nk'abandi abantu ba debating baheze nicyo democracy ashange mu Alex yes no for example sino anagamba cyaka wempe itwe nkaba nko mu NRM twikirize byabireka wempe twenda improvement aha bwo reka kugambere people NRM kuruga kinana na mukaga to kubasa competing nayo abantu 20 abo yagamba so what do we do when bakatwire you revamp all those branches then you get the votes otherwise twatwaze mutkareta democracy then abantu tukubasa gumana twakora ki tuvi kandi president wowenka akagamba ngweje at no kunkanga obukanzi tekikirizo thank you omwami katwire hariho enshonga nkuru yabateze bakarura yes emenyeto abu okushotemba hagera cyaguranyi narabaye bazo mpero yo emenyeto y'ibyo muginire plan ishinga inaremo icyo kwaje cyajona koko nagambira tangire mobilization and target yetu no targeting emenyeto for example number ino tuye twatunga tuje kibirenga kigwerereza university ya Mbaraha mwisha akatwara ya bisibya tu university kumbehera abana batwara ya Mbara University na wati ikinkureba ina mukeshime kane kora right now no kureba twakora bakweta ngo to engage in mnonga use because abana bayuse they lack information so ebes ba university bona nabo opposition yeah except to in movies no wito no wa inaremo kongechi kureta kino kimanya icyo kubanza cyabyona actually I blame secretariat mu masimu
because enkeginga abana bo mu university abo bakaba batera resources zo kora karuru no manya universities bo bagira makuru umuntu wagira vibe tubinagenda gwe ryabo bari umuntu wagira vibe yakora rware yamani bagenda nogo so no abatinagenda mukagira kwabo wetegereza nawo atakinkoreba yo na mwana wanje asimwe nabana bayire na mwana wanje ko nabo amemba parliament wakabura no kureba yes kanti yayo naza kucikira abantu bakabura it's me kora now the task ahead of us now no kureba ngo fayiturayizinga use twabashomesa twashomesa bukata mindset change abagambiri hagere yarigire ni ryahika because ni lacking information bo bagende kugenda ati wano rero ko ngabana muri kankubuza nango asimu turya nango namushino wo bari hana kimanya wano rero igane giru yare yare bifite nyaka cyaguranye yare aha bwaje because takubasi igane eryo mukona president Museveni general wa mahe the father of the nation the father of democracy the father of the security and peace of Uganda takubasi hanga ukaina abantu bari mu mukorate maboko robasa abantu babasa no but not no president no you tramsingire we have support sebo na insist yo Premier League yes we have the support then icyo cyaragama ni yene za kwendera cyaguranye Jacques Kambara star katumizira ngo atakaza gati town futaho consultation meetings yang bamyango azekakeke naza handi actually ninge namu ya yanga yazankai atigina kuza group akishaye icyambara secondary aba group bakingaki batingesha actually ninge nacho opening nikazara gatamu mureke tahimo umama kureka tuyi nyumazo habaro kutamuza umuhanda gw'umusharaba abantu bari bengi uko umushara bakutamura bakahingura cyaguranye n'abantu bito bakatamura bakahingura nacu gambe n'ikintu cy'uambuza kakugambere abantu bushira bijya gukoreba namwana muzisho nango yagira ngo ari ngo nawe ko nuzakoreba mu parliament ningira aho ane ko indiscipline mushaka yatwere gushya niwo mbiri tinga umwana wange tinga muteraga so ekikwita abantu bo bushira bengi ni discipline ekikuru no babura kurega na police kugenda abagero bya police police myango za myoniza no mucye kwa nayenda abino bari muri accountability thank you obara mnoka abakutureba turi aha tayari west irakari yitu program no kubiri bakasheshe orwa mukaga kurugashayina mpaka sha mukaga zihangwe ntazo ino program yiki kandi abantu abakunde birunje umununga nkasi mu Steven yenda kubanjurira hotel ya Ekaya Crescent Hotel hotel jine shangwa kamukuzi abakunde birunje opposite na Divine Mercy Hospital asimwe nakonda class so mbwenu abantu abakunde birunji muza ari Ekaya Hotel haro chance haro chamushana haro cyacuro haro umanya gukomereza mu motoka haro ibyo kwerinda haro internet bino buyonjo nonda kore mukoro nonda uburaro tuzari Ekaya Crescent Hotel jine kuturebera mu program okubiri mboyo nuzayo wakambara ushimero nyenda tugambe ebigambo byo kufundikira Alex katanuke nukuhenera program ukadakinga kamwe kandi kuwagariza Alex utaganyese welcome to conclude ogomere na gamba bagambaho nje kujya kwendera cyo ogomere na time nyingi nonda gamba milioni 10 aba protocol tugambira milioni 10 aba protocol you see hati ni round yo aheza atuhagarika mu round ndi wawagambire kabira na nyo hani ngarakaho kagergeje aro script you want to demonstrate in the studio hato yine kunchiriza nkagarika bagamba rero tukazuma round yo kuhendera kayishobwi gamba milioni 10 katwirwe rules gamba milioni 10 ndeni ushaka mutuguru mukazitunga rero ndazitungire si umutekano sa program none ndwani roburinganiza kandi nyangane nkorambi yes kana ujango ngudishanga hona ninje hakanisa milioni 10 nenkorambi niyo nkuza hati ona rebe de chikezo wakoresa wagambe nkorambi abantu umutekano sa program haro eshonga ibire zagamwe yo kubanza n'eshonga ya universities n'ubwebembezi ahabwencha beje ba university binji ne baronda abembezi abari mu opposition icyo kubanza betegerize yene hari mu bwiro bwinji ahinja heri tere mu university munonga tere mu matawuni eryo mbyaro wazo ko shanga TV ziriyonche shanga radio ziriyonche naho cyo ku university bo bari ya social media betegerize yo neshonga yo kubanza
iya kabiri nibamanya the real problem at the level of university no mechizo bunikirga nka source of the problem tukuzayo kaba confusing ekindi tukabagura sente za simwe za kutwara kagaba 10 tuzo kukorayo ecyakana challenge z'ibintu mu university ubanza ushashure 50% ubone gukora ibigezo ubone gukora test ubone kuregisteringa ibi byona ebizu byo mu university nibabiranka ebizu bya government debambire ndi Bishop Stewart kuza kwesimba kubagirira president note ko washashure fees 50% hanyuma nyuma ngo umwe atakujya kwesimba kubagirira president wa Stewart umunyajabo njana ndakwesimba kwemera tanyagiri takashashwire kusyaho naza kuzimara semusete kahwire konka tawuno kuyashika kuko mwembeze kimayisa kandi abinja bukura university ejo kajya mwembeze no kwatora umuri kwemera abandi ati we ngo ryo mwirima no bemera tabandi urumuri turi kumenya sente nyingi urumuri runyibaye kubasa no kugere sente Ezraïs z'umwana mugamba ezo kwemerezwa rariz pastor yaje gunanda pastor gunanda kuza hariya umisho ga Stanbic Bank ate kwikiterane agambe umutabu n'umuntu bamwicereza yar pastor yayiri mcemeronje yar pastor we no mu Uganda bakakisoro pastor konka yabari yo wekibina cyo butegeki owe mcembi which kare ekiyo mu opposition ubwo nowe byo kwerinda yagambara mcembi no but you see I am a practitioner you know ekibina cyo ne cya Uganda cyajya kunja kuza Independence Park rwaka ninga harahina agamba n'ugwaka konko mu Kampala hayi tukusiba no siba bategereza kusegereza bayo batubura kifuba orno motoka katuyireba kugango note ko kujunwa kifuba thank you now sente miliyoni igana ndashike munari tegana sa program esentembe ne sentembe ekirunki yo mbwire bwa Easter yuda katware esentembi yasiyo bwire za muteganisa yazefuza yazigarazayo nabe bazimuhera aho bazanga yashama yayihanuka eze sente eziri kugambwa miliyoni igana nyonkere buhoje ko ntakagaruke Kampala ko naho reba bazigamba ababariza kuziga bagira ngo nezo kuhereza abantu ahubwo bakahinguza mecho mwani na ntishuje nyo kantara cagire ecya kabiri murezo kugira ngo barabyemo ecya kotumasho kozese z'abantu baburijwe ecyo nacyo tinkucagira ona shi Dr. Bese yari mu cyome no kunkorangana no mukumanya dero ngo natware sente ezo kugira ngo babagarezo mu kotumasho dero munanye ninga katwiro kuturya tuyo abantu baburijo ngo ondijo muntu yakwati sasa kartambi ko motoka yanje bakarishangamo bantu mu kotumasho kandi umuntu waburijo ninga jacket umuntu akajitambi ko motoka yanje atecho nacanga konke cya kabiri kankugambire finally mutekano sa program esente ezezina ningambe za resile nakari hano yuda asimwereka kushika yine kushika bari bashobora sente yuda akehanaka abo kube sentembi nicho ntakubasa kuzikwatira abo kwati nkubasa kuzikwata ne sentembi nazikwata nizintukura thank you Edgar mukuru ari omukayanja najyangu Chef Francis nagamba nkotine rwaju nkonko ubwire bwingi akari FDC konka yajyangu yakusima munonga ngwako ibitekateko byawe nebyabantu kandi nibyombeka ngo kandi we ayino buhame ngo register zainere mutuzarakoresebwa kandi ubuzakoresebwa tuzarakore kureta amazima Edgar no wa mukuru omukayanja iyo ukora bojo banyetere twarwo mukaruru kayinaremo abambaga ngo uriye sazibonera abo iyo banyetera Alex Nwamanya akababibire kimwe Alex Nwamanya ari bana tureka ngo yatureba bwahwire kandi Peter Kachiho niwe bare kutureba nabandi tuendere program turiyo nza kuhendera Alex edashika nemwe tuhendere yebare moderator akantu hari umusago kusima banywana banje banasanga ahabwa submissions nungi ezikubasa kubanzombeka ihanga ryitiri ya Uganda mani nyowe ikinkwenda kuhendera nacyo nyenzere futerera umutezo w'akaruru obwire nubwo akaruru kawe kino mugasho kine kikara kuyambe kora atorane kubi
otagaruka kututerera enduru Thank you. orondeje omanyote myaka 5 nayeteka omubusibe ninga nayiretera ebishemererwa mbimpukaho ekyamuhero nyenda kusima NRM fraternity nanowe kitindisa his excellence mbwenu ko kureba obwire obugwana buhika bw'akaruru kari ntano itwe abakiriyo mu myaka eje yitu twantusoma history eyenyuma so tuhura twagira kushemererwa munonga abo kuba buri buka bitaruho so hate buriho buri muntu nayikirizibwa kugira ngo abase kuzamu participating ecyamuhero kanyikirize abanyakabura ngu obunaku bwa bwakire gumisiriza Alex etera yakabura ninyenda ngumba kikirire omwishengero obunaku bwa bwakire etara nitwenda twakehona mwe nitwe nama ya katushabireke Asimu itwe roadmap eshobire ko abantu abantu bagambe etara hina utwatire etara umusitomu ibyo wite bitara bikanga kwaka so tinguma ibyakabura kubiragumisa muri byaka nitune yaka etara yambara nyowe byo nagamba konka nigenda ngo roadmap bakatwire na timu ye kugumiza muri basensitizing abantu baketegereza hatu no mwangu hinabangire kwesimba bakumanya ngo naza kubashaba empapura amateka gubamwije bine kureka wano ndo bwa stemeya ningo bwa memba parliament nibo bakubuza senior kandi tubakubuza senior 6 ngo ukajika no bwa kuboyine nka point emwe mu runyakitara ninga point ndijo mu CRI no raba munozo mu parliament ecyo basensitizing abantu babagambira uko bamwe batandikiye kufunginga documents ekinde cya kabiri kureba ngo wota kubasa bwa MP hari ubwa RC1 Thank you. So ningira ngo abantu kandi ekinde cya muheru twenda mu businge wanu rangwa karuruto kine urike kutabura abantu Paul President Museveni anarebe kankari mu comfort zone narambara parisha mu nyuma z'abena tayera mu beta moyobwa tayine stress tayine kwera rechera actually yeah hata arinakashara tom omzeka yanjye namuvugana is living well tuwamura musya is living well nakakoriyo cyo president akoresa no katinde wa ekyo cyabona executive president narabine support kana nakumpanya ekindi cya kabiri namanya ibintu byakoreye Uganda ekindi cya kashatu namanya ngo NRM einemizi ka ground munyikangambure ekibere cyo cyazaga umwe no kwangara kikatunguka cya kinemizi wote inemizi ekibere cyo so NRM einemizi nutinga uri nagamba nakaruru ari umukweku kandi tubona zakagamba titura kagamba nyo nasimu amanya mwana wanje kumisereza banyasebo abagiga tabakiragamba yes tubagamba sente zigamba abantu ababurijo ahubwo nuko kuzurona sibura abantu naza kwendera zigambo hwito ngenda gambe gambya kebe kabiri icyo kubanza ngenda gamba oburu wedini oburu wengana baburujeho icya kashatu esente mu karuru okay no mani twateze bakaruru tubere Kenyamisho tine kusasira thank you omukashesho ryo amwijike omwaje ryo yes akatwi inabuke hati uya esente ari gumushereza kazi yari mwijike kazi yari yasigwe ndoza kwagiro kandi kaneka ko mugongo ratandike kurura nyinshi akari onara mujishe twinede shika muri twendere program omwembezi murungi n'intana cyangwa omwembezi murungi tayine kakwate ne cyaro cyo rukurgamu ne dini yawe n'uruganda rwawe ndangwana n'ikibina cyawe exactly icyo cyo tumukwenda kucyura nango kibina cyo n'umujyango abantu batabaganisa mu nganda ngo batabaganisa mu madini konka mwena ngo babaganisa mu bibina mbene mureke tuzo mu bibina tuyo multiparty yes tuno no mudini nyinja abo ncha abakorwa mu dini mpango batabye ngo reke tware intebe zone no so omuntu atunga karuru ahubwo kubasa yes ayijo mu kibina yes no wa NRM no wa FDC no wa APF konka abantu baje ogu wa FDC no wari kubasa ningo gu wa NRM no wari kubasa konka tagira ngo eshukuru murebe basi nga ekinyonka cyanga kandi abagweje no bacetegereza je munonga ni baterero kubasa ne kibina bigisire ngo bakuterero shimwe muri yebyo ecyamuhera munonga urabe president ari kwije umuyugano twatamweteka tekire president Museveni twate stagize bakweta better transition ntubasa kutunga political accident thank you ushange ngo otakubire president yaba president roje urashana ka bari gumutembe ahabwo kuba nabantu mwe mbatera protest votes aho inyonda rebero mahanga gamwe umuntu akujya tumene cyabire cyo
ngweri cyabire cyo katukahe pole ushanga pole tuwe yakashemerire yakatugoje ngo abantu batabuka nabo cyo turakora umutekano sa program ndi kwendera tutebekana sihanga ryitu turuto mu mbere kugira ngo hargo president hazo president ndijo mbusinje twaguma president na leta mbundu akiyo mbundu je no muzikira ntwenda kwebaza honorable mwami honorable Mshe Francis Tebingana MP w'abantu babuhweju ntwenda kubuzara besije kungeshaza twata turibera kabara kandi kiri arakwendeza abantu besije nabendeza Pascal Nunji yo businje kandi ngo umwana muje baraba mu manyo nguhina abantu binja bari mbe batine mishango mubashabire kuri Easter arugemu bona babare kuri wabare honorable Mshe Francis MP w'abantu babuhweju very able ndukusima ukubasa kuba no ha entekateka ababuheje bakatungishiraho webare umwami Alex gumusereza kabara webare asimwe Steven webare pole katwire Steven wagira ngo tumwese mpakoro amwago rukwija nza kubendeza okusiba kurungi tayari west irakariye It's happy time, Chomelo. Bathing time, Chomelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing chom 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 chom, Chomelo. Again chom 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 chom, Chomelo. Ono ye chogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde eze Gite ahazuku erizoba buzima oshemererwe omuntu ati yakubuza nkonki wine waka mwereke wako tati yes ninje nanjino mungaro ejo tindijo ni waka alcoholic kombucha echo kunyanya murungi ekibinji bari kuba bino mungaro umyanya yo kushemererwa muno maka ahubwo kubakorera waka ne kwa waka alcoholic kombucha ne korwa mu kituzi etangauzi n'amajani n'ubwoki ne korwa echama Enterprises Uganda Limited nikagura shiringi 10 zonka rero weno hura wananuka wakanywa waka alcoholic kombucha ehamibwe UNBS okushubura tera noti mushanju noti emwe nshanju nishatu anani ishatu chenda nemwe ninga noti mushanju munani ishatu 10 ashatu na munana 16 otaguza marwa umuntu we nataka ikize myaka 18 y'obukuru nyono bushunanize bwa